baire ndiawo tibaire sawa mwenda gwa bwire nawulira nga bali konkona gate bakonkoine bakonkona natya nawamu nakuba nti lero banoni natya nakuba nti sawa dino obuyambi mbutolawa nafuka nso safe kamera nasaba nakuba katonda niwo asinga namba mu kino ayinze ng'omuntu sobola nasituka naida nata ku light dome munumba naigula olwigi wemba ndi kugula olwigi nawe baira bakonkona nagema isimu nakubira kyamani C1 tagemye nkubye mirundi ng'esatu nafuna amaani n'obuvumu naigula olwigi bwe ndugire olwigi abaire kuli yali awulira nti ndowooza ndi kufuluma yakuba ati idondiggulirewo ninze omwami yanditaya nkuba ati nawulirire obuzi nga likukuba ati idondiggulirewo ninze so naida kugeta nga zina mpoiremu nga ndi kutengeta butengete naigulawo bwe ndigwirewo abaire n'abaami bana ayi nga tibali mu uniform babaire mu civilian wear n'emotoka entono tebaire drone ebaire motoka ntono tumulina afuna bujanjabi mu Kampala ku private venue ebirala tujja kubanga tubyogera nga awonye internal organs ezimuruma zebagenda nga bakeberamu n'amagulu gakyali nga gari soren so ba doctors abakugu bamukorako so tulinze reports ezivaayo naye tulina essuubi nti agenda kuwona ate ab'amagye bamugambye ekyokusooka nti tayogera n'abamawulire ku byamutuuseko okutulugunya kwe kwamutuuseko ate bamugambye n'akatabo ka Banana Republic akajje ku mukutu gwa intaneti kubanga kabaswaza kalaga tocha gye bamutuusako mu April 2020 nga bamusibye wakuwandika akatwaba akalala akasooka ke bayita the Great Barbarian konka ati kamuzi akakakana nkako kugira ngo no wakutwara hako ako nimba